I pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Danas idemo na Pustinjsko ostrvo, idemo na Pustinjsko ostrvo sa svojom porodicom. Tu mi je Rocky, inače ovaj mali što sam imao dobili u prošloj epizodi, zove se Rocky. Tu mi je Rocky, tu mi je moj, moram kako se zovete lik. Tu je moj Kraken i tu je Radoje. I mi ćemo sada da odemo na Pustinjsko ostrvo. Vidite tamo obeležio sam. Treba da se ode, trebamo da odemo tamo. Idem tamo. Tako da, ću da odem do tamo. Vidite ono tamo ispred nas, to je Pustinjsko ostrvo. Sad nismo negdje bili u Pustinskom ostrvu, a drugim ostrovima jesmo, tako da... Mislim da bi bilo dobro da odemo sada na Pustinjsko ostrvo. Ako čujete muziku u pozadini, pustila je moja mama, mislim. A sada idemo da se napijemo vode, da nam treba malo da se lapimo. Pići. Ovdje morate da dobije puno XP-a, to nisam provarao. Tako da možda se sad i level upam sad. Neću ja sigurno, pošto sam se već previdio level upova, možda će neko od mojih ovih level upova. Pipćem. Ajmo lojke, ako ja pijem, trebalo bi ja da se pojačam, a ne svi mi. To nema lojke, ali dobro. Evo nas ovdje u Pustinskom delu. Ovdje već vidim neke stare ruševine. Vidim neke... Ovdje smokane. Ajmo da ih ubijemo. Porodicu napadnite ove smokane. Tako je smotane. Sada ćemo da jedemo, ovaj smotan ima udara. A ti smotan ćemo porodicu, drugo može da te vam šotuje. Fuck you! Tako, idem da ga pojedem. Pali smo njega i sada idemo do... znači, dođemo do bossa. Idemo da označim da je boss. Boss je ovdje. Znači... Evo ga. Boss... ne idemo prema bossu. Boss je ovdje. Tako da idemo prema bossu, probat ćemo u ovoj epizodi da ubijemo bossa. Nadam se da će da uspemo. Vidjeli ste kako on izgleda, ček možda niste vidjeli. Znači, on izgleda ovako. Grim Reaper. I jako je ružan. Bukvalno, ako je ovo lepo, vidi se sa planete Zemlje. Bukvalno, kako ovo može biti lepo. Tako je ovo. Fuj, ne mogu ni da gledam ovo više. Prvo jedino što može da leti nije toliko jak, ali problem je što može da leti. Jedan jako veliki problem. I to mi se ne sviđa. Bar da bi mogao da leti, onda ne bi ga pobedio. Da već se vidi na mapi, on je ovdje. Ovdje na prestolu. Vidite statu od Grim Reapera. Oh my god, ovo je njegova statua, mislim da je ovo... Jeste. Njegova statua. Ili nije, ne znam. Ali on se nalazi ovdje. Vidite ga gore. Dođite porodicu. Moramo svi zajedno da ga se riješimo jednom za... Ne znam, pravim se. Okej, gdje si Grim Reaperu? Ali neće mene da napadne. Malo sutra neće, šta neće? A beži bolan. Prvi puta sam vam rekao bolan u svom životu. Čovjek, ti me vidi, on će me udari. Budala čovjek. Udari ga Filipe, to je to, sad će moja porodica da krenu na njeg. I sad ću ja da se borim protiv njih. Mislim, protiv njega. Samo da ne crknem. Ne, umreću! Beži! Ne, ljudi, umro sam, ne mogu da verujem da sam umro. Fuck. Oh my god, mogu li da spavam? Ne mogu spavam. Nema veze, neću spavam. Oh my god, ne mogu da verujem da sam umro. Bukvalno, mislim, ja uopšte to ne sviđa. Sada idemo ponovo do tamo jer ne sam da
propustim da ubijem tog bossa. Sad ja ne znam da su se njemu kao ti rastartovali ili su dalje onako kako smo mi skinuli jer stvarno ne znam. Sad ćemo da vidimo kad dođemo do njega. Opet valja sve ono da pređemo. Oh my god. Gledajte koliko je ružan. Čekaj, to malo mogu da sletim ovdje da prespavam. Idemo ovdje gore da prespavamo. Inače, ako niste znali ovdje morate da prespavate, tako da idemo do gore. I peva nas. Oh my god, što je ovo? Ok, vidim vodu ovdje. To je zašto sam ispod zemlje. Ali ovo, mi ćemo da spavamo ovdje. Ovdje mi je porodica. Tu je porodica, idemo da spavamo. Ok. Spavamo, probudili smo se. Idemo odmah nazad u avanturu. Zmajevske avanture, da, ljudi, dobro ste me čuli. Idemo. Idemo. Vidite koliko su dobri, znači ovaj zmajevi, znači oni mene berani, oni su kraljevi, bukvalno. Malo su možda konji, ali dobro, nema veze, prosto ćemo im. Znači možete da uvećavate ovako blic kako hoćete. Meni ne odgovara ovako veliko. Ovako ćemo. Idemo tamo. Ponovo. Ja se samo da ima onoliko healtha koliko smo mi bili već skinuli. Jer ako nema, bit će problem. Biće problema. Grim Reaperu dolazim po tebe da ubijem. Moraš da crkneš. Da tresneš dole sa tog sedišta. Sa tog prestola sam dole. Govno malo Reaper. Zmajevi će da ti pojedu jetru i ne znam nija šta će ti pojedu. Tako zmajevi, tak je konj jedni članice. Ok, idemo. Kiša počela da pada, što sad kiša kad trebam. Nema veze, evo nas opet kod Grim Reapera. Ja čemu njemu priđem, on će mene da vidim. I to nije dobro, bukvalno. To mi se ne sviđa. Ja moram da bježim. O, to nisu mu se restartovali healthy. Ako opet umrem, bukvalno. Fuck! Nema da sam jurio! Marš tamo! Marš! Ja, izvinite što malo marširam ovog konja. A moram. Umreću. No sam. A ljudi, ako još jednom odemo do njega i napadnemo ga, mislim da ćemo da uspemo da ga pobedimo. Evo tako Krakenu. Tako je Filipe Međede. Evo tako. Radoje. Da li tako radio? Evo. Radoje, da li je tako? Tako je Filipe, idemo majmune. Oh my što me vriđa ovi konji. Evo tako sine. Tako je tata. Možemo mi to. Ja sam bolje mali, ali ipak ću da se potrudim da vam pomognem. Tako je sine, ti si... Ne znam. Ok, sine, idemo. Stavit ćemo ovdje. Tu. Bukvalno se mi ne vidi. Box od toga što smo ga stavili. A sada, ako ga što napademo, mislim da to je, mislim da će da ubijemo našeg drugog bossa. Oh my god. Opet idem u pustinju. Da li pustinja ovo? Ne, to je ledeni voda. Ne znam da je pustinja. Mislim da je tamo preko puta nas. Idemo tamo. Sam ja ubrzo? Jesam. Nećemo sad da spavamo jer zašto bi spavali. Trebamo da spavamo. Bukvalno je dan kao što vidite. Reaperu, spremi se da prdne. Ovaj umreš. Sad će Reaper da prdne. Ovaj umre. A mi nećemo da prdne. Ovaj umremo. Tako da idemo. Oh my god. Ovo mi je treći put da dolazim do tog Reapera. Bukvalno ubijem.
Ali znači se isplatiti. Ja sam to definitivno hoće da ću vam... Gdje su mi... A što ste toliko visoko otišli? Dobro, malo da idemo. Mislim da ako ovako letim gore u vidu ću brže da stignem do ripera, tako da ovako ću da letim. Uši da idemo dole. Vidite ono tamo. To tamo gdje sad ovi natpis. Evo tu se nalazi taj Grim Reaper, tako da idemo da ga rešimo. Opa, opa. Da ga napravimo ko baraniju sa kajmakom. Evo već ga vidim. A ćeš ti da vidiš. Mada te dva shotujem ili one shot. On neće da te baš one shotujem, ja mislim. Ali umrećeš. A, gdje je? What? A gdje je? Ano ga gor. A budale. Umro je ljudi. Ubili smo Grim Reapera. Grim Reaper umro. Idem da ga pojedem. Nikad nisam nikog bio u vazduhu, ali... Nema veze, voli me briga. Ne to da mi baš ukusno ovaj Grim Reaper. Veze. Htio sam da ga pojedem, ali je nestao. Nisam stigao da ga pojedem. Ali nema veze, idemo se level upamo. Oh my god, kako je ružan. A sada sam gubio. Oh my god, ajde se upgradeujemo. Upgradeovat ću si snagu. Realno, tijelo. Tebi ću da upgradeujem, ajde malo brzinu. Treba da budeš brzi. Upgradeovat ću Krakenu snagu. I health jednom. Tebi ću da upgradeujem, Rocky da mogu. Ma super, evo ti Rocky. Tako ljudi, to je bilo to za video, se nadam se svidio meni i definitivno da što smo pobedili onog šuntovog najružnijeg bossa u igrici. Onaj prošli boss što smo ga pobedili nije bio toliko ružan kao ovaj sad. Tako ljudi, to je bilo to za epizodu, da se nadam da se svidjela. Ako jeste, pacite da like, komentar i subscribe, mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ej, vas troje konja, pozdravite ljude. Ćao ljudi. Ćao! Opet Radoje neće da pozdravi ljude. Marš bre Radoje, šta? Koji konjima ja mogu da... Ma čuti, ja uvijek spavam kad pobedimo bossa, bre Filipe. Dobro ljudi, ćao!